Ibihe byiza cyane kuri mwese mukomeje gukurikirana inkuru zigiye zitandukanye za Rwanda Top News. Reka tubasuhuze tubifurize kugira ibihe byiza cyane ndetse no gukomeza kunogerwa n'inkuru zacu zigiye zitandukanye zigenda zivugwa hirya no hino ku isi, haba mu mikino, mu myidagaduro, muri politike, mu bumenyi bw'isi ndetse no mu zindi mpande zose z'amakuru agenda avugwa hirya no hino. Tugenda tubagirirayo gatanu kuri kagenzi kako. Icyo turabasaba gukora subscribe, mugakanda like, mugasharinga inshuti zanyu nazo zikamenya ibyiza biri kubera hano, nazo mukazibwira gukora subscribe, neza bakanakunzogera iri ruhande gatoya hagana hasi. Urangiza uzajya uhita ubona inkuru notification kubwira ko inkuru yamaze kuba igeraho ako kanya. Uzajya uhita ubona wumva inzogera ikubwira ko inkuru yamaze kuba igeraho ako kanya. Reka dufate umwanya dushimire abamaze kuba bakora subscribe. Muri abantu bakomeye cyane, muri abantu b'agaciro, muri abantu bo kubahwa cyane, kandi twizeye neza ko namwe mutarayikora hari mu minsi mike cyangwa se n'aka kanya ugahita uyikora, byagenda neza cyane. Rero murabizi ko tubabwira amakuru agiye atandukanye avugwa hirya no hino ku isi, aba mu mpande zose nababwiye haruguru, tugenda tubagererayo gatanu kuri kagenzi kako. Rero twizere ko mumeze neza cyane. Mwebwe mwese mushobora kuba muri mu majyaruguru, mushobora kuba muri mu majyepfo, mushobora kuba muri burasirazuba, muri burengero bwaryo, tutibagiwe n'abari mu mujyi wa Kigali. Aho muri hose dukomeze tubifurize kugubwa neza cyane ndetse no kunogerwa n'inkuru zacu tugenda tubagezaho. Waba uri hanze y'u Rwanda, muri Afurika, hanze y'u Rwanda ku mugabane w'Uburayi, hanze y'u Rwanda ku mugabane wa Amerika, hanze y'u Rwanda ndetse no muri Aziya hose, twizere ko mumeze neza cyane ndetse muri no mu nce z'igihugu zigiye zitandukanye mukomeje kugubwa neza cyane. Rero muri aka kanya amakuru mbazaniye ajyanye n'ingabo z'igihugu ziri mu butumwa bw'amahoro muri Centrafrica, kugarura amahoro. Murabizi ko twagiye tubabwira inkuru nyinshi zigenda zizivugwaho, aho zigenda zikora ibikorwa bigiye bitandukanye, haba kurwanya imitwe yitwaje intwaro ndetse no kurinda abaturage, zikaba zaratumye amatora agenda neza cyane mu mahoro, akaba nta cyabaye mu matora kibi bitewe n'ingabo z'u Rwanda, zikaba zarakoze akazi kazo neza cyane. Rero muri aka kanya mbazaniye inkuru ivuga uburyo ingabo z'u Rwanda ziri mu gace ka Ibriya zirwanisha ibifaru cyangwa se zirwanisha za mbunda nini, buryo zimeze n'uburyo ziba sitwaye kabisa. Muze tubatemberezeyo kugira ngo mubashe kuba mumenya uko nazo ziba zimeze ziri muri ako gace. Rero kutisanga iwawe ni agahinda gakomeye, bitera ishavu mu buzima bwa muntu. Gusa guca ukubiri nabyo ukabona gusinzira ari uko bigezwemo uruhare n'uwo mudafitanye isano, bisiga isomo rindi umuntu atakwigisha mu buryo bworoshye. Nibwo buzima bene wacu n'abasango bo muri Ibriya mu burengerazuba bwa Centrafrica babayemo. Bamaze imyaka myinshi batazi agahenge icyo ari cyo. Umunsi ku wundi bumva urusaku rw'amasasu imbere n'inyuma y'inzu zabo. Rero mukomeze mukore subscribe, ariko mbere ko mumeza n'inkuru yacu, reka mbanze mbabwire n'andi makuru bari kugenda havugwa hirya no hino. Tugiye nko ku muhanzi Diamond Platnumz, muramuzi cyane, akaba ari umuhanzi uyoboye muri East Africa, umuhanzi uhagaze neza cyane ku mpande zose, akaba ari uwo muri Tanzania. Muramuzi cyane, ni umuhanzi wagiye aririmba indirimbo zigiye zitandukanye zigakundwa haba hanze ya Tanzania ndetse no muri Tanzania ndetse na hano mu Rwanda, akaba ari indirimbo zikunzwe cyane, muramuzi cyane. Rero uyu mugabo murabizi ko azwiho kuba hagira abagore benshi, yamara kubyarana nawe agahita amuta. Rero murabizi ko yabyaranye n'umuhanzi wo muri Kenya bita Tanasha, akaba ariko
ubu ngubu inkuru iri kubavugwa ari uko Diamond ikintu abantu benshi bari kumushimira ari uko iyo atandukanye n'umuntu atareka kumuvugisha ahubwo bakomeza bakavugana, akaba ari cyo kintu abantu bakomeje gushimira uyu musore. Rero kuri iyi nshuro na Tanasha Donna akaba hakomeje gushimira Diamond cyane ahubwira ati waramfashe rwose kutuma amenyekana mu muziki, waramfashe rwose bikomeye cyane, ndagushimira cyane. Ubu ngubu bakaba basohoye amafoto ameze neza cyane bari kumwe berekana ko nta kibazo kiri hagati yabo, ngo umunabi bari bafitanye bawushyinguranye na 2020. Urumva ko rero ari ibintu byiza cyane biba biri kuvugwa kuri uwo mugabo avuga ati njyewe ntabwo iyo nandukanye n'umuntu mureka ahubwo muba hafi kugira ngo nkomeze mwiteho. Dukomeje n'inkuru yacu rero ugeze muri aka gace ugakubita agatima ku mateka abanyarwanda banyuzemo mu myaka ishize, wumva neza icyo igihugu ari cyo, akamaro kacyo, icyo kukigira gitekanye bisobanuye, icyo kukigira gitekanye bisobanuye. Buriya ni umurwa mukuru w'intara ya Huye-Tokoto iherereye mu birometero 600 uvuye mu mujyi wa Bangui. Ni urugendo rw'isaha n'igice mu ndege, mu gihe ukoresheje umuhanda bishobora gufata iminsi igera kuri 3 kubera imihanda mibi iba muri Centrafrica. Niba intara ituwe n'abaturage barenga 120,000 ku buso bwa kilometero kari 86,650, ni ukuvuga inshuro zirenga 3 ku ngano y'u Rwanda. Urumva ko rero ari intara nini cyane, akaba ari nayo ntara nini muri kiriya gihugu cya Centrafrica. Rero nkomeje n'ayandi makuru ari kugenda avugwa nanone tukiri kuri Diamond Platnumz, nuko televiziyo yiwe yitwa Wasafi TV yabaye ifungwa kubera bamushinja kuba hanyuzeho amashusho y'urukozasoni, akaba rero bayihagaritse amezi agera kuri 6 yose idakora kubera icyo kibazo yabaye igaragwagaho. Bivugwa ko banyujijeho amashusho y'urukozasoni kuri iyo televiziyo y'uyu muhanzi ukomeye cyane Diamond Platnumz. Bivugwa ko rero anyujijeho amashusho y'urukozasoni, rero bikaba leta yahisemo kuba ihagarika iyo televiziyo bigera ku mezi 6. Rero dukomeje n'inkuru yacu, umubare munini w'abatuye muri uwo mujyi utabona uko ugereranya n'indi yo mu Rwanda ni impunzi, zimwe zaturutse muri Sudani, izindi zahatujwe nyuma y'amakimbirane akomeye y'abaturage b'abasilamu n'abandi bakristo. Ugeze ku kibuga cy'indege cya Buriya ntabwo ari ikibuga gisanzwe, ahubwo ni ikibuga cy'ibitaka gishobora kwifashishwa n'indege nto na kajugujugu gusa. Iyo imvura yaguye ntabwo indege zemerewe kukigwaho, usanga inyinshi ari iza Loni zigikoresha. Urumva ko rero hari ibintu byinshi biri muri iriya ntara nk'icyo kibuga cy'indege, aho bavuga ko ikibuga cy'indege cya Buriya ari ibitaka, imvura yaguye ntabwo indege ishobora kuhagwa keretse indege ziba ziri gukoreshwa na Loni bitewe n'uburyo zo ziba zimeze, zo zibasha kuba zigishobora. Ariko akaba ari ikibuga cyifashishwa n'indege nto ndetse n'akajugujugu bitewe n'uburyo ari ikibitaka ndetse n'uburyo giteye. Abantu bose muri ako gace ni abantu bakigerageza guhangana n'ubuzima, bashaka uko babaho umunsi ku wundi, bashaka amikoro yababeshaho. Ni abacuruzi b'ubuconco, ntibatuye mu nzu za nyazo ahubwo bose bibera mu nkambi. Rero umuntu wanditse inkuru akihagera ku mutima bikomeye n'isi ntiyababajwe no kuba nta kaburimbo iriyo, kuko si igitangaza kuba idahari, ahubwo yababajwe n'inzu zasenyutse bitakizwemo uruhare n'imyuzure cyangwa se ibindi biza, ahubwo gusa amakimbirane. Abasilamu n'abakristu
bararwanye birangira abantu benshi babuze ubuzima aho kuba n'ibindi. Mu muhanda ugana ahakorera ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro n'amatongo gusa, inzu zose ni ibihangari, amabati ntayo, atari uko babuze ubushobozi. Inzu z'ibisate ahantu hangana nko kuva mu mujyi wa Kigali rwagati ukagera ku Kimironko n'agahinda. Abaturage baho bamaze imyaka myinshi mu bubabare, mu buribwe bwo kubura umutekano no kubura aho baba. Gusa kuva 2014 icyizere cy'ubuzima cyongeye kugaruka, bararyama barasinzira. Ibyo rero akaba ari ibivugwa muri kariya gace ka Buria muri Central Africa, mu ntara nini cyane, intara ikubye u Rwanda inshuro zigera kuri 3 zose. Urumva ko ari intara nini cyane, akaba ari nayo ntara nini muri kiriya gihugu cya Central Africa. Rero mukomeze mukore subscribe, mukomeze musharing inshuti zanyu kugira ngo nazo zikomeze zimenye ibi byiza bibera hano, ndetse muzibwire liking, zikore subscribe kugira ngo ibintu byose bibashe kuba bigenda neza cyane. Rero prefe wa prefecture yaciye hiryera abaturage bwa mbere mu myaka 20. Umva ko rero ari ibintu byari bigoye ku buryo kubona umuyobozi wagera mu iyo ntara bitewe n'ibibazo byari bihari bijyanye n'amakimbirane, bijyanye no kuba hari umutekano muke. Ariko kubw'ingabo z'u Rwanda uyu prefe hakaba yabashije kuba aciryera aba baturage bo muri iyi ntara. Umutwe wa Sereka ni wo wayogoje ibintu muri aka gace muri 2018. Umwe mu bafite urusengero yigeze gutangaza ko abarwanyi baho badashaka kubona umukristo n'umwe muri aka gace kuko bashinjwa kuba mu mutwe wa anti-Baraka. Rero umukristo yagize ati abakristo nibajya bajya mu mujyi, iyo bagiye babatera ubwoba, babata muri yombi, bagasabwa gutanga amande naho wahungira mu mujyi. Ubu amarangamutima ni yose ku baturage n'abayobozi b'Iburiya basigaye babayeho mu buzima butandukanye n'ubwo babagamo mbere. Bishimira umutekano babonye kubera uruhare rw'ingabo z'u Rwanda, uko bo ubwabo batari kwishoboza kubaho, ariko ubu aho bazibonye bakaba bazikomera amashyi. Umva ko ari ibintu byiza cyane. Ingabo z'u Rwanda muri kariya gace zikaba zarabashije kuba zihagarura amahoro, ndetse zikaba zarakoze ikintu kitari giherutse kubaho mu myaka 20, kubona prefe w'iriya ntara yabasha kubabonana n'abaturage bari ibintu bitabashaga kubaho bitewe n'uburyo hari umutekano muke, ariko ingabo z'u Rwanda zikaba zarabimufashijemo kuba agera muri iriya ntara ya Buria, akaba yarabashije kuba agerayo bitewe n'ingabo z'u Rwanda. Prefe Evariste wa Hutekoto nubwo ari umuyobozi yari amaze imyaka myinshi ataza agace ayobora, kuko hari ibice bimwe na bimwe bya perefegitura byamaze imyaka irenga 20 bitaracigera umuyobozi wabo. Kugira ngo agere ku baturage be byasabye ubufasha bw'ingabo z'u Rwanda. Mu magambo ye yagize ati iyi perefegitura niyo nini muri Central Africa, igice cya Wada na Samu Waja. Abaturage baho bambwiye ko harashize imyaka irenga 20 na prefe uhageze. Naje gusaba umuyobozi wa MINUSCA, abasirikare b'u Rwanda baramerekeza Ngeri Wadanu bwo hari ibibazo by'umutekano, ibibazo by'imihanda, baramfashije ku buryo nageze Samuwada. Nishimiye mu by'ukuri by'ingabo z'u Rwanda zakoze muri Hutekoto. Bakora ngo n'amagambo ya perefe wa perefegitura
y'iriya ntara, avuga ati imyaka 20 yarishize tumwe mu duce twinshi tugiye dutandukanye muri iyi ntara tutarabona umuyobozi watwo. Rero ingabo z'u Rwanda zikaba zamfashe kuba mbonana n'abaturage banjye nkababona inshuro ya mbere. Baro Solange wavutse mu 1976, umubyeyi w'abana babiri. Uyu munsi habaye hatekanye kuko ingabo z'u Rwanda zatumye atora umukuru w'igihugu ndetse zikaba zaramufashije abana be bakabona ibikoresho by'ishuri. Yagize ati ingabo z'u Rwanda ziri hano bacunga umutekano wacu n'intangarugero, ngiye iyo mbabonye mba numva ntekanye. Baradufashije mu bice bya Bangi, baduhaye amashyiga agezweho ahitwa Borono. Umwaka ushize batanze ibikoresho by'ishuri ku bana. Nshinzwe ibijyanye n'amasomo, nari mari muri ibyo bikorwa. Batanze amakaye, imbaho n'amakaramu. Umva ko rero ari ibintu byinshi abaturage muri Central Africa bashimira ingabo z'u Rwanda. N'umubyeyi ubona ubuseka ku maso ariko ku mutima ubuzima bwaramushaririye, ariko aho ibihe bigeze afite icyizere cy'ejo hazaza bitewe n'icyerekezo cy'igihugu cye. Solange kimwe n'abandi bishimira umwanzuro Perezida Touadera yafashe wo gusaba ubufasha u Rwanda mu by'umutekano. Yagize ati bari hano kubera umutekano wacu, baje gufasha guverinoma. Aya matora ni ku bwabo naho ntabwo yari gushoboka. Yakomeje agira ati naratoye kandi natoye neza, ni ukubera bo. Iyo mbabona mba numva nekanye. Natoye perezida wanjye Touadera kuko niwe wazanye ingabo z'u Rwanda kugira ngo ziducungire umutekano. Ibyo ngibyo akaba ari bivugwa na Solange, akaba ari umuturage urerereye muri kariya gace. Birumvikana mu kigo cya Buriya cy'ingabo z'u Rwanda hari abasirikare b'u Rwanda bafite inshingano zo kubungabunga umutekano muri ako gace, na cyane mu nkambi zihari zirimo abaturage bavuye mu byabo. By'umwihariko niho hakorera umutwe wa gisirikare urwanisha ibifaru, ku buryo iyo ukinjira mu kigo ari nabyo ubona ku bwinshi kurusha izindi modoka. Rero ibyo ngibyo akaba ari iby'ingabo zikorera hari ubutumwa bw'amahoro muri kariya gace ka Buriya, mu ntara nini cyane, intara ikuby'u Rwanda inshuro 3, ndetse intara irimo ibibazo byinshi bigiye bitandukanye by'umutekano. Ariko nyuma y'aho ingabo z'u Rwanda zihagereye, abaturage bakaba baratangiye kuba babona agahenge, baratangiye kwishima, baratangiye kubona ku buzima gahoro bitewe n'ingabo z'u Rwanda zahageze zigatangira kubungabunga mu mutekano. Si ibyo gusa kandi zagiye zibafasha mu buryo bugiye butandukanye, burimo kubaha ibikoresho bigiye bitandukanye byo kwifashisha haba mu mashuri, haba mu buzima busanzwe, ndetse no mu bindi byinshi bigiye bitandukanye. Urumva ko rero ingabo z'u Rwanda si ukurwana gusa, ahubwo zinafasha abaturage mu kubaha ibikoresho byo gukoresha mu buzima busanzwe. Rero abasirikare b'u Rwanda muri ako gace bakora uburinzi mu masaha y'ijoro, yaba ubukoresha ibifaru ndetse no gukoreshwa ingendo z'amaguru hirya no hino. Iyo bibaye ngombwa ziba zishobora gufata intwaro zikajya gutanga umusanzu mu bindi bice byibasiwe n'umwanzi cyane. Umva ko rero ingabo z'u Rwanda zikari agace gusa, iyo zikari agace zikoreshamo biriya bifaru gusa cyangwa se za mbunda nini cyane, ahubwo iyo zumvisha hari ahandi umwanzi yateye, naho zihita zihutira kujya kuhatabara kugira ngo zibashe kuba zifasha kugarura umutekano muri kiriya gihugu. Urumva ko ari ibintu byiza byo gushimira ingabo z'u Rwanda, zikomeje kwitwara neza cyane, zikomeje gukora byinshi bigiye bitandukanye muri kariya gace ka Buriya, intara ifite ubuso bugera kuri metero kare 46,320. Urumva ko rero ari ahantu hanini cyane, haruta bavuga ko hakubye u Rwanda inshuro zigera kuri 3 zose. Urumva ko rero ahantu hanini cyane, ariko ingabo z'u Rwanda zaragiye zitangira kuba zigarura ubuzima bw'abaturage muri ako gace, zigenda zibakorera byinshi bigiye bitandukanye, birimo kuba zarabahaye ibikoresho by'ishuri, zaragiye zibaha amashyiga nk'uko twagiye tubivuga haruguru, kuba zaragiye zibaha byinshi bigiye bitandukanye. Reka rero
dukomeze dushimire izi ngabo z'u Rwanda zikomeje kwitwara neza mu byo ziba zikora byose muri Central Africa ndetse no mu zindi mpande zose z'isi. Tuzishimire, tuzibwire zikomeze fate neza cyangwa se zirinde umutekano wa kiriya gihugu, dore ko ari igihugu kiri mu bibazo bigiye bitandukanye, ariko n'ingabo z'u Rwanda zikaba ziri kubyitwaramo neza mu mpande zose za kiriya gihugu. Reka rero mbabwire ni mukomeze mukore subscribe, mukomeze musharinga inshuti zanyu, mukomeze muzibwire ibyiza biba hano, mukomeze muzibwire ibyo dukora byose, mukomeze muzibwire zikore subscribe, kandi tunashimire abamaze kuba bakora subscribe. Burumvikana mwese muri abantu bakomeye cyane, muri abantu bo kubahwa cyane. Reka rero mbashimire, mbifurize gukomeza kugira intangiriro nziza z'umwaka wa 2021 muri munce z'igihugu zigiye zitandukanye. Birumvikana mukomeze kugira ibihe byiza cyane, ndetse mukomeze mugumane natwe kuri Rwanda Top News. Audio Jungle.